Coke mwire atiriri Doni to murare na Stacy Hwae kaundu kau ngodiru nako nginya thaa 8 Stacy wanyu ri niguo andu maroiga ucoke murute atiriri mwathani agocwo ni mukenete uruga arugire atia na makanata ati ni ati muri okwo moroko ni makenete na ndemendete ucoke mwire atiriri aige okegui na muthenya wakeo icio ni thimo Don mwena Stacy na Ndibu icio ni thimo Stacy uhiana atia tire na uru kai mathaga maraguikarire kuma Saturday ruracokia raini kai ta imagine rainire wega mwena nginya wangui takeka tumai tuciti unywe okay ndierega kamitiro ndwene wirega runa yona ni jui hinako by the way ni ndihenaragia ndigera Stacy anjia kurira no ni reverse psychology nigetha ndikamurie niki riu nani ndinakirira ndakeba gukidiru nake uria kwagirire litro kidogo sikujua ule ambaye anamfunza mkuu wa majeshi ndimo hata pasua barika. Kwa hivyo makosa tunaiwekelea nani? Auntie. Lakini amesoma kutoka kwa anko ololo yaye makosa Braza dada ragaterere ata moisi nake moisi nake ategena gekate gefanga wira. Muthoni wa Kiruba ni ahithuritie moritu maria arahitukira akibundithia Adrian mwana wake Gikuyu ati kwi maritwa aragweta uria matabatie no akiuga ni akumwethera arimu extra na akihe Stacy wira ucio nake Stacy arerikana ati abundithitio ni Gathemba no kai uria Adrian aragitamuka maritwa macio ndaragimatamuka uria magibatie gukorwo na riu he shabiki wa gicomment nauga muiya na kihi oragia kiriari